Oman kesiye ben na ewo ho. Brofo kasemu no ose for what nation is there so great? Abusiafo kwata yi mu nyinara ye ne usua Deuteronomy engoma no. Enne na otwe mu Onyankopon adumunti ye wo adusua etoso ensia. Ye de mu nchechemu ebebrem sesia. Mo ebate rade na wo hwe Israel for story omune Moab fo yi ne oseye ba omusia 80 years kura wo kwan so a ankan kokura fo ni nyina omudi nokure bia nkombe omukọ ho keke nsu hwe aduane ne nnum afa mu se omuhu se omuma ne hu ye fe mo konti an ko fa abonte so fo de ama ebema ye kuni bie na bie kwenye se Muma mema munyina akwaba na afe yemfa asidastro nkonso mfa matwedi ampon Onyankopon sanse na domunti na yeda so etinkomu yenim yie pa se ne woni yen adi ne yie no sara na monso onemo adi ne yie enne adusua no ya adusua yesronko no kwasem ne se eye nigedie a yebeboa yinyina wo heaven akwantuo eyimo ye hwe oman kese ben na ewo ho se ne yinyina yenim no Moses ne Israel for na bedroom pempenso bia nchi biara na ombewura na bohye asase no so afutuo ne abakosem emransem apam ne nhyehyeye wo ho a ewo so muhu ansa na omawura eno na Deuteronomy engoma no sakote mu nyinara eno na ye ne wo esua na ne adusua no ye adusua bia ye toaso edi free last week de no enti se wan yi hu an free last week de na person nya adusua no mu ntiase pa de ne meyi wa fidie em free London Ghana memenda kwanhwefo dwumade yi mu eyo samre ye mu ansa na ye de sa adusua mu mpensem mu ede ebebra mu no ma yenkotie enwum free London Ghana memenda kwanhwefo church kwafo ho na omuwia ye de adusua mu mpensem mu ebeto amso
Wasi
Yeda church kwa ase enwuma omudi edi edition animo edi amaye ene me wabigwa force wa hase ya omuba beboa na omode yedi edition yi mpense mu edi abramo omu ye bigwafo a de biara mo amota ahwe no mu hu se omoboa ye mpa e wodwumade na de bia nso omo ye soronko sanse nyankopon mo nimdie soronko konkron no wode dumo mo ma de bia no obi o madwene mu ma omutimi nya bibi e de cheche mu e boa ma ye nyina ye nya entiase enne onyankopon adomunti mewo da Hansen Asamoa e kame ho wo hase openi Hansen yedemo akwaba yeah na fe me botra me owura yire Agnes Tete ena oti emfinfin no metafre ni sister ba na me do owura yire na so sister ge ye mo akwaba great na me ko eto no ha openi kire se ne nyina e frɛ no openi kwabna kire era kire landing Ghana me nda kwan for ye elder baako no no se ne mu nyina mu no de biara openi kire beboa ma ye de sadisua e de ebramo openi kire e mo akwaba yenua great madam asese ye to nsa e de frame no mo aba answer na ye behwe ye disua no mu no mema sister ge abompae amaye amtombi abompae Nyankopon ya bankese churchfo Nyankopon na wo se da wase so ma ye kwanya se ne ma me pense hunsem entu yefo na ye tiefo nyina so enkasa ntwomo wawi ye brem eso se enim nyansa enim hwe be kasa che ya dwen fa wo chakase ma be kan na ne opese yenti na wi ye brem fa mo ye bra na wo ba ya ndra na ma yenti enfa Israel for ya bra bontoto ye de ho na nsi ye na wo ba ya ndra wo wadom ti amen amen great ya hwe ya disua na mse ya hye kwata no ese ya no ye ya pai mfinfin ano no abusiafo sa wa hwe Deuteronomy homa na ya hye ase fiti chapter 1 no de ba nyina bepem chapter 3 no na akwa ese abakosem na Moses recount to Israel for no sense of person no mu ba bia omu free omu ba ni pempenso a oma bedru but we share from chapter 4 na ekwana na afi there a shift from just narrating a historical event about besa fe there or yes sermon bi na achiro mo no na sermon no mu nsem bebre ewo mu ene afa free a ye de kono enne emu atrapoye no baako na ye de ba o kasa o man kese ben na ewo ho ye behwe ya se misa ba asa asem no wa misa nwie na yemfa adusua we nko na wie no na afi yatimi anya emu adusua pa eyie yenka abosama ye di wura adusua yi mu no ye behunu wo Deuteronomy enwoma no etrie ye enan yimu enwotwe sister ge se waya krado a kan na ye ntoaso pamchom ye ndi awrade asem na o man kase ban na ewo ahyede ne atemudie trinne sa emra mede miwisi mu anim eneyi nyina amen amen great enti ye koye anim no ye behwe sene asemi esitie na fe ya doso mu ohwe so ohwe addition ne edi anim na o do not add or take away momfa hwe nka ho na nso munyi ebi nso emfiri mu yenhwe adusien betimi afiri sene wama sa atifi asemi wa se nti isaga obasa kan Deuteronomy chapter 4 1 and 2 no na fe mama openi kire aba ba cheche warning kokobosam a ewo ha se a ebetimi asua bibia ebetimi asua afiri mu me nti awrade asem na afei Israel tie ahyade ne atemudi a mereka kire mu se munye no na moanya nkwa na moakọ akọfa asase awrade mu nananum Nyankopon de rema mo no mienu no momfa hwe nka asem a merehya mu yi ho nanso munyi mu bribi na moadi awrade mu Nyankopon mra nsem a merehya mu
yiso amen amen great so sha Moses say kasa se o say afetie when say Simon na o ye o sha se free no ho na o ye basa openi kire yenhwe kokobon sama Moses de ma omo wa hase no edien na yesu free ho asa na semfoni be na wo twa kire omo ha yi emfoni na wo twa kire omo say the Israelites no omo preserve omo identity okay anyame de ama won if you say omebia no yansane betimi hu se de oman bia sitie wo mo enkoso wo mo nu nyam ene wo mo donne se de omo si ye omo ne ma no ejina mra ebo man ho banso entusha se de osika no Mose ono omo banyina no wo tuomfo na wo kan o recount history afedi ha no wo de yesem akasa kire wo se mebekọ ti I'm telling you ti listen to me na ade di kaya emi depa Mose de baye eni se wo reinforce onyame asem ode man se ode ama omo free Genesis na se ifri Exodus wa babesi sabre e wo Kadesh Barnea ho no afi na Mose onu so yi na kuma mu nsem onyame de ama no it was monye dai muntie de di kai eni se de mun protect emre na media ama mo don't add mo fa bi nka ho munyi bi so mfrim sa na ebra bo yi bi afrim no na enaso nyemra bi mo de bi ka ho a enaso nyemra bi fi se nyame pese niam odema mo no ndi o hwa wo se mo be ye nipa sonko amama mo fuo na atwa mo nyina no wo se wo be ka se na nipa so be na o ma be na o mo won hihye pe ti se ye edutum se nyame mo mo hihye ya baby a wo mo kwakotena no so wo mu di sa hihye no so a ebe bo wo ho ban ama wo mo niam nyina ayede akoso o se emra nyame de mo no na ye perfect bibi eni ho enti bibi bi nkika bi eni ho ade nti na ese okoyi bi fremu na ade bi ka ho afeso wo se samra no ebe mo omoni ate enye de obonsam koda da adam na ifu wo yedi nto se mukodi mo be se no we di nyame no anaka se mudi mahede no so a mema mo ani afi na mo be hunu mi nyame se de misitie to be wise nyina ne se wo be so nyame no wadi ni mra nsem so na se ye no firi ho no mo a wo nye nipa wo ni obi onim nyansa biem wo se okwaje nchi ne se na kuma mu se onyame bi nyedai eni ho enti mpendudu a ye wo nyame ne yedi ni mra nsem so no ye ni ti ye ni fi ye ni ma so ye ena mra no so kra no ye divine okay eye onyame honhom na de ma ye onyame a otimi ade nyina no wo ye divine no wo na de ma nyame a contact Moses one contact Israel for they said the parliament Ghana mfa say ye parliament wo mukwa mo say ye beje mra na we di ne de ba na ye de betu ho na ya discuss ya na say Westminster no ma discuss who conquer ne ya no where there is from onyame na wo frɛ wo mo no en wonim ekwaye a mo fa so a ebetimi abo mo trase kronkro ye ne enipa mu no sa en wo ye ma mo sa eniti adenti na so de bi ka ho wodimi emra bonsam ka se mekwa kwetro nya mesro no esosoro ho no edebe ne nyame ye no ma na ba fom sa enti se wodi mra ne bi beka ho a na no kire se ubu nyame asem so wo yi firi mu a ubu nyame asem so na wodi ba fom ho Yesu Kristo refer won o se adenti na mode mu anu fafa ene yi nyame enem so nyame asem no krofo bi ko Yesu Kristo o se na won krofo yi wo mu didi kra enhore yensa ene Yesu Kristo se mo so mubu nyame asem so mebo a fise nyame se muni wadi wagya no nani ena mo so de mo se da bi se wo bedi du papa temu a wo se de ene mam de ma wo nyina efiri nyame wonya kan wi a wotim di du papa no ma me atem adenti na mode mu ano eyi nyame ye na mo akoma mu de eye fi sa edenti no aha adisua na bezo kire se onyame asem a waka no eye Matthew 5:17 wo se ensese yi ba kokura efiri sisi yi ba kokura efiri mu de nyame ya ka no ye manenye na se ye saade a ebetimi amboa ye enuanom de be na e ka kire ye nemre ya safo mu o na Pentecost fo ye sei ena safo we mu fo ye sei asafo we mu fo ze ntimo mi amfamra ya safo mu enuanom let us be distinct just right yenye nipa sonko fi se nkrofo no ka se ne nipa be kura na mo ye sonko a Mose kan
was in a man and for because a nipper bay grand and yes on quan. Mo nyamia, our mamma she said, pet to say, let us not look over our shoulders. Yanko funny maybe why suffer no near family, Mummy fat do na media my end. Yo, a bit me up why you made us a file for each why are there? Watch it, we come and say, opening hands and walk across as all they come. Medase, I'm say, Munim film na move being cahono. And your one pair of Bible, a dozen. Nintia when your may yes, and it was in Yankopon, he goes beyond time, or you're more modern than we are. That's right. So that time when Israel forecast some thousands of years ago, no, na near 2021, ebeba. Enti Deuteronomy dia no, o catch Israel for say near medema mu, I didn't know cancer. Onim say ebedru baabi no. Say obi pese o funny way na ode eye ne opa obeyi bi afiri mu na ode enya ne ho say we aha siutu no aha ana say ne nyame anka no obekfa bia de abeka ho say ne na ye de ka no na ama no kwan bi na ode aye ne ope o sin eno ano no o hwe Daniela Nyankopon man vision ni nyina Daniel 12:13 no o sin na wo Daniel so nwoma na no seal it yabia ye seal bia no untimi nya ne hwe over Revelation 22 oka ewo ho o say Revelation 22 18 and 19 no or de ni nyina emawie ye no 18 also for I testify to everyone who hears the words of the prophecy of this book. If anyone adds to these things, God will add to him the plagues that are written in this book. And if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part from the book of life, from the holy city, and from the things which are written in this book. Your pastor or chain say, "Would the become one when you made your house soon? I actually want to be become one." And now you be free musu be you near film kwang. In the other way, no, we see the same thing. And any way kwa near so yet as say, no maybe over when you can watch us more. Oh, our human reasoning, no, and come masani penal, but it doesn't give us any opportunity. Say, yenyi being free muna yenyen yesuti yenyen kasi nyame krati asiye. It doesn't happen. Nyame on lower the standard because of you. Tinu nyame akan wo no. And no necessary don't try to be more wiser than God. We cry nenti o kan ye oh yeah do e bia and nenti a nyame kura kan say nemirim no o kan kura nke bi on kan sa who told you that and you were and ne kura no a yakire we nyina achi no utimiti radio so ne TV so ne ayi a enne nipa bi asori a omo say Bible no kura no enye complete obi so say Bible no kura no for the be kan ho meanwhile say ne yaka no obi so say Revelation no kura no o ka say yenyi bi mfini afa bi kan no omo time na nye ye de but nyame say you hold fast ne odi amaye no ade be maye nko so go say nipa na ya so din because you want to waka o meeting for say answer na o so ni asase betwam Bible ma trade even one dot crampo film enti ebi ase nyanse ye dia obi ani to me say obeka say ebi aka ho ara say because Bible no say nko mo pay so message no edi hu dwuma nyina nka ye crampo nka ya mbenya bi say e kan but still na nyame asem de o ka say na tie no wo ye den a ebebam sa yentwa so sister Agnes mema wa kind numbers 25 1 to 4 yen hwe adia esiye efa Israel for ni ba poa ho na yen hwe adisia ebetimi honhom adisia ebetimi asua afri ehonmo numeri enwoma no aduonunum yimu ba ko ekopem enan Pam chomi nze radio semetifi asem no see Israel for adwama mo ni abosonsom Asi na Israelites na shitim na oman free asie ne Moab mama abo adwaman na wo hyiehia oman no ko won anyame aforiduane ho na oman no didi na osori won anyame no na Israel de ne ho bo ba po ho na Awurade bufu Israel na Awurade ka kire Moses se for oman no mu etitire no nyina na sensani won na sinsen won ma Awurade owiaso na Awurade abufuhie no nsane free Israel so amen great ba poa sene akenkansa no kono
sister age eje na esua honhom adusua ben ene betimi asua free sa akenkan se die mfoni na Israel for die no makoyi na afeni nsunsuanso na tesen yenso ene die ne betimi asua free mo that's it say shesa ba po story na ye beka ya eye bra Israel for no omodi omo ho ekobo sankofo no se omo ware omo mama ene omo oyibochi aso na omo hye niema ne ade nyina eba asane ma edwamama bo mu nsa Yakobon so se eyese etimiti ye ho ebra edwamama bo omo hu gufi no Yakobon bufu omo enti odi okum kese eba honom ebra omo ani abra omo su no na abranti wa bisu akọ by media phone ho e di aba edan omo ani abri sum ni nipa no eba beda nto se fini has eyani ma nto twini nkunu manyame na ofa apia de wo ni mo kosi oba no ni bi Yakobon ebufo no efiri hokoye na oka se ade a waye ni nti wa twini nkunu ma nti ni nebusafo ni na mo mpom bedi asofo saha na ye ba Hosea phone so oka the same thing enti honamu no ebra betwe ho ni yakoye bone no na yegu nyame ani mas yebu de nimti yebu na asem so honhom nsuso say sometimes we ye bone ka wo bomba ya kana de say bible nyame beti wa Philip so obefa bible na waka because wo agufi e wo nyame anim enti ye Christopher na nyame aka no say ye ni so a o si papa ni bone ntena nti ebra wo ye bone na wakasa una wo twun fi Yakobon no de bia wo frɛ si ye bone a si bone Yakobon sanye ti asenso je na so si senti asem mo bone nti na atwum ni nyame ntam si basa na ni nyame ntam atwe na me so de se me hu baby won say fiara no oka bibi wo Peter and prophet me pesa me kan na ye hu sania na ati o say efa ba po ahono Ellen White trust okofa ko a na eni ho kwan se okọ na okoto Satan fidie mu ye Christopher obunsam de na ejuma ni se obetwe de afi nyame nten enti one step aye befa no wan hwa na mo de beka ho de atwe wan hwe mpa ne enti memfi ye ho biem hwe Israel fo ne de ekobaye omo ko ho keke o enso hwe edwane ne nnum afi mo se omo hu se omo ma ne ho ye fe enti enkobo edwama de niam bebrebe sometimes one step ebia we a young person sometimes one look one kiss one taste bibi kitwe bia anka baby edu be kwakodu ma anya wadwumpo se wo bedu hoda enti obunsam ni hu ye din age se de ho tu Yakobon ho pe na ye di ni mra ne so epe na betimi ama ye nyanko ni die na ya anya te se bapo ade si ye no bi yo medase sister ge wa cheche mo kama pa medase opening chire person de kakra so ye start ye Sunday say we say mamon fa bi nkan na munyi bi firi sa emra be ne no mu bu ha thou shall not commit adultery sir thou shall not worship other gods before me for mu ka bebre bo mu pa o enti on say nyame enti na wo say nyame mransem no e divine onyame no ne onam ni trim pone na dwene mu doso de sa ne yama ye say si ekoye sa ne ma no a ebde be ko musuo ni wo ha mu kwan kura de tu omfo so omnko ho no enye prophet sir prophet de tu omfo o se mantimi anomo mu ha mu nya mu ma no na omo nkofo omo mra omo nsa ha bu benya omo sirisi a na de omo kan ye no so ye dey ebe mu eninti no enuanu do nyame that said the Lord am yes Christ use as a weapon e did defeat obonsam e wo Matthew chapter 4 esi ehwe ni ye papa yes Christ so ba ye no repeat said the Moses kan ye was mo fa bi nka ho na mo minyi bu isi nyede efrim yesu so kan wo say na wachro say emprensa odi do bonsa so nkunim ti no de nyame pese o kire nse bapo experience no ye man nye experience ene wa hai mo mi trivialize onyame asem bia waka say de ye kan say dem modernity yes o bibi say na ye de say ye tiase a
say relational and ye prof be a tell you relational and it near the boo na me asem so no that said the Lord e fire fapem e identity e my nipa sonko e de centre asafo no this gina so ye a ne ya mon konti anko fa abonte so fo de ama e be ma ye nkunim die na bie peye say onyame ene de ye nim na ye na ye de ye honko yo medase pa ye dwaso na ye hwe we nso a wo kase mo mata ewurade mo nyankopon ho no eno so ye behwe no wo Deuteronomy chapter 4 verse 4 ye hwe se ne no nso o kire wona wamfa wo ho mata ewurade no ne etro wo mo ene wo mo a wo de won ho nso bata ewurade ne etro wo mo Deuteronomy chapter 4 verse 4 o si na mo a mo bata ewurade mo nyankopon ho no mo nyina ati ase ne amen amen great yensho opening Hansen sa akenkansen we say na yebesi achase na symphony ben na office etwatwere in terms of say yede ye ho ebate urade na wo hwe Israel for story omune Moab fo yi ne oseye ba omusi ya ye be cheche musei me da say Bible na say akono nyensen a ewo bone bone nyensen a ewo owuo enu nti bone so aketua eni owuo na onyankopon adoma kyede ene da nkwa ewo ye na Awurade Yesu Kristo mu sansemu nyina no related to ne na ekoso wo Deuteronomy na Moses kan ho asem ne na opeso okire o mu wo ho ne say hwe ye be nyina for 40 years aye nam kwan so sire so aye di akoni abe nyina ebi mu awuko ebi mu tiase but na Moses person ye distinction nkrofo mienu ntem say eye sa kan say we na ma me hu say obia wantumi entu kwan na nkoduro bia no na ya so den because na Yankopon say omu di 80 years kura wo kwan no so a anka kokurafo ni nyina omudi nokore bia no nkombe konko there was no natural death wo kwan so because okenkan patriarchs and prophets Ellen White say onyame eyi the tendency say nipa ubewu as an innocent person wo kwan so because of our almost straight say me fa mo free ha e de mo akọ bo sha asase no so number 1 na nka nye 40 years no mo kọ it definitely na nka uwu kura makwan so ko mo kọ na kakra bi na mo awie asodin ti e na wo mo kọ ye 40 years ba no kwase ma wo mu ni say obia odi no kure no ode ne ho bata Awurade no no matter ni age aye fa no wa ngu wo kwan so nkokorafo no etimi koduru na se akokora ntimi ankoduru na je se nkokorafo no nyina so reti Awurade enu nti na o kan se hwɛ mu baabi ya beduru ye wo kwan ya no dodo a wo mo de mo to Awurade so etie nasem na ne o kan ye nyina mo di so no they are here with you including me because na Moses after no 120 years is a natural death ne kum nipa and can na so no wu first but nyame animu no obo obibiara o se Yakopon abofo obo na wo do no ho nsraban hia na ojiwo na yo so many Bible quotations are promises a unyame de aye ti ehwe baabi ti say 1 Corinthians chapter 13 verse 10 or verse chapter is it 10:13 1 Corinthians chapter 10 verse 13 yes say me change no o say na nsohwe bia ni ho a ebetimi aba achemo agide onyankopon ama ho kwan say etimi ba nipa so na o say na onyankopon ye nokwafo God is faithful na mpo no say ba mo so mpo a onyankopon ye nokwafo say obema mo niam mu betimi agina no ko ana aba mo so enti ye so hwa ye komu no no matter what say sebio me maame ene me papa ebo mu wuye a at a time ana mani na so a onyame nim say it is common to man metimi agina mu say me maame ho kwan maame dia enu nti na na metimi tina aka say e bia obi face side no a nka bia wa hye no ho akomfo sa na obi so de bia e bia na ba bi efiri mu a
se me baby free mu saa nka mintimi ntina enti o makwan ma wona a wode wo ho no enkyere se ye nkonso hwe mu but ye de ye ho to no so a ebedi nkunim saa wo hwe Jude a verse 24 Jude verse 24 no asem a oka wo ho no se na onyankopon a onim da na odo na oma nipa kwan efiri so hwe mu no onhyira mu enti wi ye hwe nyame se wo de wo ho to no so a eno nkyere se wuntimi nwu ewo namire mu ye kan Israel for de ne se physical wuo ne de e yasoden but ene ewu a ye bewuo ne ye spiritual wuo okay ne wamfa nyame asem no ubewu o se no me enka onipa a oyete ase awuo onipa bi wo ho a wote ase enso honhum no wawu na saa nipa no ena o kire se wonso wapo nyame asem na mpo Yesu eka wo John 11 ho se ne wogimidie no se wowu mpo a ana okoda se na mpo a obeden obenya nkwa enti saa owuo we ya yewom sisi ekura yekoda ekura no enye se asoden na mum owuprenu no a eye the second death no a afi ni maye no ba wie na se after the 1000 years no ukowu bia ena kire se wentie nyame asem eti cleave unto the Lord fa wo ho bata awurade na obema wadi yie fa wo ho bata awurade na obema wo nkwa ne mranse no nyina wo se we ni bohye nsem a mranse mu a bohye wo nkwa wo mu eti nyame ma nkwa nyame ma bambo nyame ma hoto it is not say ye pebia na yasen akohwehwe nyame se o man ye saa bambo no but ne do no kura nti ne da so ya de bonyefo no wada so kura boye ho ban na so hye yen se kane no na ye nimu no ye mfa ne se na ye nim na ne amibu na ni go so na ye huni ye ma nyame bo hye na se na obebo ye ho ban afiri owuo honhum wuo ene physical owuo bi anka betu ye nyina mu okay the word cleave no said some say ye wo Yasine krasi da na work na me since muno twa ne ho no. Just I run the skin ama o twa sometimes we be twa wansa ne way. Inti se wo di wo ho abata bibi sa. Ye din pa se wo be why. Yes. Inti se ye si enfa ye ho bata nyame a. Sometimes be at now 1 week people want so your devotion so spirit or high. I can one side and yet they be a continuous say character. Because that is Israel for no amoko now mako ya na me finto mo timi fa mo bata ni hu ye. Omo do mu chichiri nya. What ya say e bata enti. Say person yet na nyame mu party say nya so no check na mai hu na mu na. It has to be constant. Just say, me musina me can me the best we come my industry me catering. You want knives now. Knives you using obi with you. Ne obaku a ye de etwitwa ne market a friend cleaver. Cleaver. I see. Cleaver na say enebia na bibi wo ho a edin apeso twa se ka kese no eno ne ye fa ne de edai ye de aklewu ye twefiri ho no eniti se bibi aklewu to bia you only need an implement an instrument ya ye so strong na de edai wo de awai no eniti se ye klewu to nyame a ebeye hard so bonsam betimi edai awai we are glued to it is the word. Anything no ntimi ntwa ye cleaver no kura se ka to da bia na bi ho se e fa ne sire ha ne na ye den no wo de se ka ne kura twa kura ne mu kura ye dey bobo apo ade ntrafi se e tare ho den sano nya me pese ye dey ye cleave into o kan wo say the subject of cleaving I was say a verb you're doing thing. When I tell you, yes, you keep on doing it. Cleave to God. Say the bear, yes, you bet to me. You survive. You. Me da say yen to aso na fe yen sorry addition so. Yen share afi na ye share atifi asem na nkasa no ba bi ye share na fe ya kasa ho. Ti mesa my sister Agia kan Deuteronomy chapter 4:5-9 na fe yen hwe asema Moses e kan se o man kese ben na e wo hoi yen hwe se ne osika no me yen ti Awurade asem o si hwe me betwe mo ahyede ne atemudie se de Awurade me Nyankopon hye mi no se munye saa wo asase a mo koso akofa no enti munni so na munye efi se eno ni munyansa ni munhunu mu
amana obeti ahyade yi nyina enim na obeka se ampa omanyansafo eni hunumufo ni oman kese yi na oman kese ben na owo onyame bia oben won se de awrade ye nyankopon ben yen na ben yen frɛ a ofrɛ no nyina mu yi na oman kese ben na owo ahyade ni atemudie tenene se emra medi mirisi mu enim eneyi nyina monhwɛ mo hu yie na monhwɛ mo kra nsusu yie na mo re emfri nsɛm a mo ani ehunu no na monkwa na nyina mu emfri mu akoma mu na mamo na ma mo ma ne mo asifo inhuno amen but you can make kind this particular one where I like this particular verse Eda infoni be na o chache yen wa ha say say the right and kind will say this is the place here emi hu nyame na Israel for yes and she said paben with the mouth when you take one angle on health matters yes Leviticus chapter 11 and we are new near more the mawo and then him before yes ye mo steady afi no mu hu say enro e wo hama eni nua ba nyame de maye mu yes eso na me de ma Israel for sa na wo ko amama mu fo no ma bosom no ye kum nwan na ntwie ye di eso no mo hoto won dabi ya ne dom nyina ye dey e ba won so eni ti Moses se mo di onyame mra na odi amamo no so a enipa ho be dwiri won no be busa se na nkrofo nkwa do mo fre he wo mo nyare wo mu ense kan advantage ye si ni emu me ka patema ye nipa bi wu ye kwakope ye si ye preko na ye hunu ye si ye onso mo bobam na ni gu ho ye ko ya akwa no mebo o se mo de mo mu me mo amna bi ama mo am go bo mo amna enti ye ya ni ko bo no krenso ne fa no ye ya ni ko tu ya amna eni de ne ko tu bi se ye si ye ho no those days no be caught him about 6-7 years no be akra mu da and until was for what nation is there so great yes greatness no any woman do omo ye na mom ye great yo but how they cleave to onyame na asem and mom ye great any di onyame ayama won no and ma omo ye dey ye great onyame ye great it will be before onyame asem bia no wo so ye dey wo say ade ba kwa mosika na me de panse onyame de mrasem du no ma won no wa fa ko hye kokoa bi mu dabi wo kasa ma wo mu nyina ate a planet entity asase wo so it that infoni no picture na wo mu capture ye no Moses say ma mo rem feed that picture no yes entre mo me say me kai pass ni bi Kwame Nkrumah atam na eko school public cinema ya no mo de be yeah ye pon schools na sinika no ekotre betra aduane kura wonko wonkoli di kura kura no akofo akonwa na adimri Canada akwa akotena ho na wo kwa hesini sini ehwe those days no ebida so mekai nene edinti saade na nyame ye kire won no Moses repeat chika cho se munnim se de nyame si kasa kire mo ma saade no enye mo guiding principle ammo mo ho bai na bansa na mudi onyame ahye den so a God will be so great the nipa nyina be hu onyame amudi na chi no bebusa se onyame be cry great no ma ba be hwehwe yes na de kan ba kan say onyame anye was the purpose of making them great was that they could be a blessing to mankind. Eti mra wo mu hu sa no beba ye mu abebusa se na nyame be na musom no no na yeso ya ka kire won ene no ye yenko emom ye mom ma o ye mom ne ye ko na ye import o mu de enye ne ye dey ba ye dim wo mra ka se na ese ye ne ye de ye transport no wo mom na dey pray yo me da se pa opinion say ye mra ni ntino yen hwe one last na stagging kasa ho na fe yen fansori edition no so obesa repeat Deuteronomy 4:6 no oka specific assembly e wo hono 4:6 no oka na say o say enti muniso na munye efise ene ni munyansa ni munhunu mum
amana obeti ahyede nyina anim na obeka se ampa oman nyansafo ni hunumufo ni oman kesi yi amen amen enti den na ebe mo omunyansa eno ni omunyansa ni omuhunumu no eye de nya see you often see your wisdom and your understanding. Yes. You say Proverbs 9:10. I was singing some phrases and your words true. You best throw nyamia. You say we didn't imran something na share dia or dia ma free titi say nisun. Or say the train or say na kuma me say nyame ni ho. Na someone na say Onyankopon mra na eye na tini e bo ho ban. Just say udi Onyankopon mra echi a we are perfect. You say mra no say the law is perfect. The law is wise. Yes. The law is divine. He said, with this one, maybe I'm a catch me by this. Proverbs, be a say, tearful to an answer. The vocation said, listen to advice and be wise. Yes. So, Yanko Passon, with this one, definitely a better wabrabo, a bema, it will radiate. Just won't me and fan share. Yes. Only Passania, your sister, I want to walk on my son in Pierre Wabonti. It's a word doing Yanko Pomra, so let's say, do Mudama. Definitely a baby wabonti. No see Oma, they said that I got a cake to no movie see cake or one recipe. And see Onyankopon say recipe be my young and say Betty Nasa. Say cast a cake na for flour 1 cup na for oil. Say now sana. Ada say be pachana say be din. And so Onyankopon no nim Israel puni ye nani pay recipe or the ya ebe ye. And in the man na hye dia or dia to ha man. And see em fa. So you are dear definitely yen hunyansa. But we are far and you na be dear dance say sa nipa we or ya strong. And I will say all the my say yes I kania. Ah yes shame we are seeing nehu. And say yes shreya yes kania esum ebe edwane abraham hu kania. Di say man Yankopon asem ni tena mu nkofo na beba. O see ye nchini so say yira ye da. Yeah, if I am should be betty as in say, Yamian Guasia to beat me and say, eh, then there's for pioneer, and I just say, Yanchina, yes, you made us a pa, sister Guaya there, dancing Casa Simana Fee and sorry, Adiciano. So that's it. I'm say, Adiciano no ma apa yabosu ni nyina no adofo no ma yetie no ehun hia se ye be fa no mako na ya ye no personal e de aba ye brem. Na oman no ana wo kan no em say elder e kan first say enye wo mu dodo ana wo mu color ana say wo mu eyi na ma wo mu ye great no eyi nyame ana wo mu ntira na nyame no ankasa kan say medi mu achi nti mu be ye kese na ye de ba fa mu a countries wo wiase a wo mu ye great a ye from great nations ni ye nyina no they adopted the law of God. Yes. Obia adopted that time no the development ni nyina no island here was your friend England time wa Scandinavians ne betena ha na wo mo ye so mo pemra ne no ma Christosom ebeto wo mo no they took Christianity wholeheartedly wo fa Christosom e de emu enoma nyina wo mra hwe wo bylaws ne wo noma nyina the majority of them Bible mu no ma wo fa na enu na mo ye great Israel for ye nyina ne ade nyina no sa America time wa kruma fu sorokotna America no they used the ten, in fact and nyina ko Supreme Court wa 10 commandments no eboho from 1 to 10 no mo de mra bia san akanyame ade ho enne mo great and now nipa pu nyame asem replacing no with bonene bonsam enchire no I bet ewiase nyina say sa greatness na ye dwen say omu ye yi na ye nyame factor na free mu no a time is coming say yame amantem amefa yen a in the next 50-100 years e bia ye ni ho no senka ye twa ye ni abehwe a ka sa greatness no nke be ye te say ewiase a enye develop no kra it is a we nyame free mu a and yenti ye na fuel price and a wine price and a yen hu ba bia nyina no omu yi nyame free mu no e sign na chin kakra a time is coming a wo nwen se kuro we na edi kwampo ase na west yi na edi kwampo ase ye yi no en no mo person mo di ni nyina ba African so e ma ye koso mu no but mo me so nyame asem mu na obema ye akoso aye great yo say ye mbre na ye be sorry yen addition so abusiafo addition to so ensia na ye de abrowe da se ne
ye de adesua to so enso no so e de ebe premo me ye se ye nyina ye sua sa adesua we ye be famu me nsua ne keke ye mfamu aba na fe ye mfa mmobra na sanche na se Kristo pia ye nyina ye na nimu adom ma ye nkate ni na openi chre enhira adesua no so emaye Odomfo ne mobrohunfo ye be koso aye kese se de ye ho twerɛwo ne ye hwehwɛ ni hu a oso be me aye kese ene de wiase aduri ya po nyame asem ene de ma wiase esuma aduri de ye sere ne se wo ma ya te wasem ne ya ba wo nche no ma ye mfa wasem no emmo yasene ye mfa nya botire ye mfa nya ya kokyem e ba bi ebe ko bia ye de akọ enye ye nim de na be me aye kese ne mu wo do hu betwere wo awurade na watie wasem koso ne hyira wo ma ne bie wasem ekire ye ma ya wasem ntiase ne hunumu ma ye hwehwe ne ye hu me ye fa ye nansi ne ye kron ye mpagya wo nyame wasem no eye nansi kane ne ye kwato ha no na daachi wo yu hu dia enye ye nyuma na begye ye hu na dum na wo dia dum ye free abode enhyase no wo dia dum ye dia akọ nche aye bone ne mfunso na che ye de tiefo nyina so hye wonsa se bie wo bia adwene mu na koma mu de won tiase na adwene mu ye ne nya no onyame de yaka gu woni apotagu woyi ma no mmoa no wontimi nti onyame odo kese ase e wo Kristo Yesu din mu nti opene ne woda amen amen amen